Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus tamu undangan mulia kita, Selera Nasi Mulja Kiai Khalil Yasin, MPDI, calon doktor. Malar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, panjang umur, barokah dalam kasatajana, kaula ajunan malar muka melua barokana. Semulja Presiden Jamsil, Kengmun Presiden Indonesia abak lempok, Presiden Jamsil Koros, Kiai Haji Hasan Basri, Semulja Kiai Haji Ali Wafa, Semulja Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Syamsuki, Kiai Samiuddin, Kiai Haji Khairi sarang Kiai Muhammad Anwar, tor seteja kiai-kiai selain. Siaptina tak bisa nyebut setong per setong amalar muka beliau-beliau, terus iparingna kesehatan tor barokah umur. Semulja Kades Betopotedeja Haji Muhammad Harno beserta seteja aparatur. Semulja Asona Langampul, Semulja ada bakun ngampul, Semulja seteja panitia penyelenggara, Kong Langkong Ketua Takbir Masjid Baitur Rahmah Bulu Bara Betopotedeja beserta seteja Imam Masjid Epon, Khatib Masjid Epon, Bilal Masjid Epon, ajunan seteja anggota Jamsil, para pecinta Nabi, para pecinta Rasul, si akompol lima lembangken, malar muka kaula ajunan ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Tanpa panjang lebar, karena pemainnya kedua. Pemain setongna letowa, sengoda ki lese. Keset. Jadi dekik beliau seurusan
nis manisin, puk melempuk, gula bagian kolbung kolak. Karena cek saking aja eren, mun la tua paneka la tak bisa kuat ngail. Ampo sekut iklunuk bungkol. Mun paneka make pelempuk ha. Make beri nilai kali lempuk lempuk nak. Beliau ki sehat, beliau ki energik. Tikal dekik beliau yang akan memperjelas gula bagian kolbung kolak. To the point. To the point. Bunyi ni. Gusti Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cimin gak dinto para rabu seeka berakin sarang para nabi-nabi kaulaban ajunan sebelum Nabi Muhammad. Bahwa bekal badak nabi ning akhir zaman nyamana Ahmad. Kemudian lahir paringnya asmah Muhammad. Agati ning dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Inalekana Nabi Isa putra laki na Maryam. Kak dinto disebut Maryam, embuk biasa disebut abana. Karena baca tak di abah. Karena Maryam binta Imran kento hamil ETTP neroh tak di laki. Tapi lambok. Mun semangken jak tingut yakin. Padeki bodoh itu pote dojo hamil tandik laki pas ngocak engkok keng ETTP neroh. Rona siapa? ETTP rona Allah. Kerua kabala kabak gelebun, aro pasti bade sini tep. Bade sini tep, teku pakabin. Paham? Nabi beliau kan dinto Maryam binta Imran, beliau itu tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi beliau sampai komplain walam yamsasni bashar. Kau lepas ni kada tu mani setting lelaki. Masa bisa hamil? Malaikat saya beri kabar, jaipon Allah, mun urusan kapan nikah Maryam, gempang Allah. Lo mak bisa gempang, beda serepotan ban kenikah, beda selebih unik ban kenikah. Pasera, Abul Bashar, apa kaulah ajunan, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Abba, tandi, ummi, tandi, karena manusia pertama. Kemudian Andi Raji, nyaman Hawa dari gamak, dari tulang rusuk beliau kak ditoi petek langsung jadi ring bini. Ah ini kan, ring laki, ring bini. Nikah dari tulang roson gak sah. Halo? Teti mun la paham, cak ring bini dari tulang roson ring lelaki, sehingga tak langkong nyon sapora. Cek rasarah arasanan binina karena mun rasarah arasanan binina berarti arasanan abek na tibi. Kan kok ngebodot lagi. Betul? Benegengnya ken.
Benih yang bahngala alam. Bener? Tapi kelenon. Orang lelaki gak dinto bararabu cukan paham. Rosok gak dinto. Saya cipta rosok gak dinto. Rosok saya di kiri. Apa sakin? Rosok kiri. Ini kan? Rosok kiri gak dinto para teretan. Kento semak ben lengan. Semak ben atek. Arden pun apa? Orang bebini gak dinto. Semak rosok dari lengan. Artinya orang bini harus dilindungi. Kepek loh. Semak ben ate, artinya orang bebini harus selalu disayang dan dicintai. Ini ada urusan dari iya. Urusan ke holilia sini. Ini mah bentar lagi, ente kok bentar bini ini sih. Nyaman duet. Ya letak pada. Tapi sepenting nih bukan mau tampil beda, tapi dika hakikat, dika keterangan. Paham Ki? Mangkana bulan panjenengan malam mangken gak ditok, bila kau leban panjenengan paham enggak mangken lagi an binian, ken tu beten setok. Sepani kejukan. Kuleban panjenengan wahai orang bini, cebur lebur arasanan lakena. Berarti mun arasanan lakena berarti sampian muka rahasia betena tibi karena sampian kak dinto estona satu jiwa dan satu tubuh dengan si laki. Taklah nyaman, taklah mereka pi. Jadi berarti ring lalaki kak dinto adalah separuh jiwa wanita, sebini itu adalah separuh jiwa laki-laki. Ini kamu nak jalan terus, memahami terus, ini kamu larat para rabu. Untuk abak kentok, sepahato karamu lolo enggak padika. Ya perselisihan biasa, beda pemahaman biasa, leres. Kulaban panjenengan ini kepacet mulai lambat, ecep tapi tak ecep tersetong. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Cak saking pangeran Nabi Muhammad atau tiaki manusia setong umat bisa wala yazaluna mukhtalifin keng manusia pacet letak bu ambu ada pita artinya pun apa manusia ni pacet ecipta beda pendapat beda pamangki beda pangkelian illa marrahima rabbuk kecuali orang selemare beri rahmat ben pangeran abana artinya apa masetong orang kain to malarat tretan masetong orang ni malarat buntaking oleh rahmat Allah malam bangken kau laban adunan setuju hadir tak kira bisa mesetong buntaking oleh rahmat Allah tak bisa selarang mangken ni kebeni entar teretan selarang malam mangken ni kebeni entar sambian selarang paniga kenceng ngawa betul panguca karena kau le sehat ke benar yang sehat tak kenceng melar buka terus apa kenceng iko cak taufik kak itu artinya kholku kudrati ta'ah beri kekuatan kenceng alaku kebagusan makanya kak itu separlo kau leban panjenengan syukuri kepada Allah lanjut pasadabu Isa bin Maryam kan itu Bani Israel engkau ada utusan sedi mayutus ben Allah kabak nagapi. Nah, konon dikenas dengan konon Nabi Isa sampai semangkin kita sete. Tak sete. Diangkat oleh Allah ke langit. Kapan? Epatoron bila ampon rosaku laku. Bila ampon kebadan rosak lacar-kelacar, Nabi Isa turun. Straight pasar debu. Apakah Nabi Isa itu membawa syariat baru? Tidak. Nabi Isa tetap waktu negak dintoh. Pak matepak kebadan, tapi syariat yang kuit adalah syariat Nabi Muhammad SAW.
Pon, pasukan diburu mulai. Pasukan diburu mulai. Wes, lembak beda orang curiga. Dia pun guk laku kak dintong. Binabi kak dintong guk laku. Isa kak itu toron kak tipun apa. Kak itu Nabi Anyar. Enggak, bedi Nabi Anyar. Sampai Nabi Muhammad ada bu. Kedengakin. Laukana Musa hayyan. Jak saking Musa ro'odi. Jak saking Nabi Musa ro'odi sampai seteria. Ma wasi'ahu illa tiba'i. Jak saking Nabi Musa ro'odi sampai setia. Umpama apa beda Nabi Musa. Lagi? Sampai setia beda Nabi Musa. Ma wasi'ahu illa tiba'i. Arwah tidak boleh tidak. Kau tu titang umat paku. Jak saking Nabi Musa odi. Tak kira titi Nabi pun. Jak saking paku nodi. Kenapa? Karena Nabi bila Nabi Muhammad sudah turun. Tidak akan pernah ada Nabi lain. Karena jak wa matawah. Atapa keluar bah ngocak jadi Nabi. Blek-blek bang. Ada pun. Dalam hadis sahih disebutakin. Engkau riyah pada ben Roma. Sebutan kanjeng Nabi. Engkau riyah pada ben Roma. Roma jadi Maria kare batas setong. Kare berapa? Batas setong. Bila batas setong jadi lemari pasang. Roma jadi tak butuh bata boleh. Jadi artinya apa? Sampurna manggala tidak Nabi boleh manggana sampai makin kau leban sembian andik Nabi Muhammad sampai kiamat Nabi Muhammad. Sallallahu mubarak alaihi kutore leban sembian. Pajak mantap ate pajak cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes, nah Nabi Isa ada bu. Engkau utusan. Jepun ke Bani Israel. Engkau ada utusan. Engkau diutus ke mana? Gak gitu. Engkau dia beri tugas. Membenarkan kitab Taurat. Yang sebelumnya sudah ada itu. Engkau setong Nabi Ria. Pakun Nabina Allah. Utusna Allah. Walaupun kitabnya berbeda. Nabi Isa kan kitab Injil. Jadi pakun ngakonin kata kitab Taurat. Enggak ada tak beda aja. Sebenarnya Nabi Isa. Makanya jangan pernah memisah-misahkan Nabi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai. Lagi mbian bolan andi Nabi Muhammad pas tak andok ke Nabi-Nabi sebelumnya. Salah. Bangkan guleban sambian pas ibadah rukun iman percaya kepada Nabi percaya kepada utusan Allah. Guru paket pon. Si harus diketahui gula benembian. Rasul berapa? Kami. Jumlah kapi berapa? Saya tanya, kok tak tahu. Pada si ada bu lebih sekian. Pada si ada bu 313. Pada tak tahu kulit. Pokoknya jaring saya pakon segami itu makin nyari lain. Mak nyari lakop. Ya segami keluar pon. Sesegami keluar. Baru dipercaya. Sesegami bayi banyak tak apal. Bener. Sip. Jujur berarti. Si apal gun setong serang. Nabi Muhammad. Si apal gun setong. Padahal lembak gula ban sambian. Ngapa laki. Ndegi. Makin alhamdulillah. Kalau payen lagi. Pada si lucu, gula lambak tak apal makin tak enggak. Ya, lambak tak apal tu bahaya enggak. Bener. Dah, kok ada saya enggak satu paket lah. Tanda pun Nabi Isa, saya enggak. Jadi bidakin kok pun Nabi Musa. Yang beda orang tanya lah kan. Anak pening Quran, mak banyak saya ceritakin Nabi Musa. Jadi kebanyak macam-macam gula tak bahasa nikah. Pada si ada bu, anak pemak Nabi Musa sih banyak diceritakan di dalam itu katanya. Pada si ada bu, polana ada selebih unik ketimbang umat Nabi Musa. Lengkap nih Nabi Musa. Sepaling ampos serah. Pada umat ngaku pangeran. Serah, Fir'aun. Tak kundang kung bening ngaku Nabi. Pangeran. Pangeran. Oh, Fir'aun nika ala fil ardi. Dolim sombong nih atas bumi. Jadi pun ada pemimpin sombong atas bumi. Sehingga takut geng setonggal. Takut saya server. Sehingga ampun ambuin. Singkat cerita pahdika. Pada bu. Engkau ibri tugas. Kebak nagapi.
Kenapa Isa? Engkau suruh abri kabar. Kabar napa Isa? Birosulin. Bekal beda utusan marit kok jadi ya. Mimba di marit kok jadi. Ismuhu Ahmad. Nyamana Sip. Yuk. Boleh bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya. Walang dari lepo sepo. Nih. Muhammad. Ayo ngocak. Orang seepoci. Sip. Orang ikuti cerita berikut ini. Enalikan yempan benembana Abdul Muttalib. Nyamana mbana nika saya terkenal Abdul Muttalib. Nyamata kinga nyamana Syaibah. Pasera? Sip. Jadi wan beda orang bah ngucak. Maknya maka aper ke. Punten Syaibah. Syaibah. Jadi mian mun tanya, saya nyamana Abdul Muttalib. Ya mun jadeng betul Abdul Muttalib iku. Mun sebener Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kento saya nyamana Syaibah. Bana Nabi Muhammad. Kento iban Nabi Muhammad. Petanya yakin. Saya nyamana kompo yembian. Ke, saking ring topote de jero. Saya nyaman kompo yembian ke. Aja bu sembah. Tang kompoi nyamana Muhammad. Itu tegur. Dari mana tegur? Lima samaitahu Muhammadan. Walaysa min asma'i abaik. Katipon apa kento? Mak nyamana kompoi sambiani nyamai Muhammad. Cok tada hujun sambiana nyama Muhammad. Imaknya aneh. Jadi lamba aneh nyama Muhammad. Unik. Cera ke dira beri nyama. Kau leh kuah. Mak beri nyama Muhammad. Cak walaysa min asma'i abaik. Cak beni nyaman hujun sambian. Apa kata beliau? Kadang lagi. Rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Kaulah ngarep. Kaulah abri nyama kompoi nyama Muhammad. Malar buka kompoi kaulah. Kulaku. Epoci langi. Epoci bumi. Ternyata teka hajat. Anta syamsun. Anta. Ini kepojian nih kan. Anta nurun fauqa. Ulangi boleh. Anta syamsun. Anta badrun. Pojian. Anta nurun fauqa. Kini pojian gapi. Sampai ning. Bada ulama tukang muji. Dari cinta nagajag jeng Nabi cek sarana. Sera nyaman. Imam Busiri. Jelat ampus poji ni Imam Busiri. Wah tak tahu boleh. Muji ya beremeng kok kamu Nabi Muhammad. Jelat tak tahu. Akhirnya apa? Tombun terakhir. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ada bu. Paling tinggi paling ampos pengetahuan tentang Muhammad. Engkau terakhir kalau tak mampu boleh. Bahwa Muhammad adalah manusia terbaik di semua makhluk. Adalah yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Saya tak tahu sih muji. Mun gula panembian paling saya poci sekone. Ingat ke boleh lihat sini poci. Manis ke boleh lihat sini do ya. Kan manis lah ada boleh. Oh tak apa. Muslim bekleng jeleng sedaya. Siapa kira-kira. Ya kau jadi ada. Nabi Muhammad. Etengkau dari nabana. Dari semua sisi. Toleh. Terengakir. Ring Yahudi Nasrani. Ini kan apa mata anda ke Nabi Muhammad. Nasab. Pabolan nasab. Cantak. Tak tengki. Polan benih keturunan sama dengan beliau. Benih keturunan Yakub. Orang Yahudi. Yahudi. Ketok. Nasab aja benih nasab orang. Orang tengki nah. Endakan ring Yahudi Nasrani. Tapi apa Nabi Muhammad terima oleh mereka? Ternyata satu. Jawabnya. Muana Muhammad. Rimini muana orang tukang lecek. Muan Muhammad. Rimu cucur. Tetih. Moso ngakonin. Mon kebabaan. Mon moso mengandung baci. Kan lah baci terus. Pak. Cok belinyet kecil. Mun abah dimulai kebaciin. Bada bagus. Tak padang sakale. Si padang coba. Nah bener. Sip. Bener.
Are, saya solawat deh. Solawat apa dia lah? Royan, Ar-Royan. Royan ni katalah ngocol suara emasnya. Wah berdering bacik ke Royan. Pak, kau tak kena cocok. Arwah cengkoknya korang. Cengkoknya korang. Kisah ni kaki arwah lagun tak pakku. Ki Hasan Basri selaku Presiden Jamsil. Kejak manusia di kasih rabu. Waktu dia tak nemu kenangan. Lah, tojo ini majerilah. Ya dina ya yuk. Ya mari dina. Marah. Beri kenangan tanda. Mantul itu dah, kan ini kan, ini. Mana san kiain tak bisa turun marin. Marah. Apa tore gula amoroka. Tak ada di ambian. Teribu. Ai. Apa tak ngerti bahasa Madura yuk. Mengundaya wala ngerti ya. Mon bahasa isyarat. Tak ngerti jadi. Please don't. Siap. Ada. Kalau tak mikir dan ya bila sama hari api datuk. Saraan ban. Marah. Apa iya re? Area apa re? Iya re kosong are. Masya Allah. Saraan bentang kompoy. Mana. Ngiring tak gitu. Lah. Aku tak ngerti. Mana ngabas kamu seleh? Jangan ngabas lagi baru datang. Ternyata. Aduh bakun remi kok. Apa mari ke lu? Sallallahu ala Muhammad. Lengki. Sallallahu. Wes, on. Tapi nabi nisar kaki holil yasin jauh nih. Walan sedih bagat lemah ampun nih. Wes, nika ponca borok, ponca tebor, pak ponca borok. Wes, beber ngakin. Wes. Ambu, ki buru dateng lam maram nih. Wes. Anu, dar. Mulai tak ramai. Apa kok sapi tadi? Aneh kalagar pada bendeng aku lakon apa imun perpan hosok pas suruh ambu saya mulak na boleh saya punya melarat. Wes, mari ni lagi. Akhir apa Rabu sebenarnya gula mau jakin. Wah. Wes, waktu nak dito pasal tebu. Gaula teroan di akompong se epoci ningi langit bani bumi. Tak hajat. Pas pada ulama ada bu ni. Pada ngakin. 5 Summiyah Muhammadun Ahmad. Anapa? Mak pas Muhammad digainya nyamai Ahmad. Atau besenika. Anapa Nabi Muhammad ni kama epoci. Tak bu-ambu sekali saya poci. Nika, berangkit. Li'annahu Ahmadul Hamidin. Karena Nabi Muhammad kak dintok. Orang seampos mun muji Allah. Saya tak monolog. Saya monolog tak bu-ambu muji Allah. Tentu karena Nabi Muhammad nika. Tak bu-ambu saya muji Allah. Akhirnya Nabi Muhammad adalah manusia yang dipuji di langit dan di bumi. Alhamdulillah. Jadi, mon gula banembian. Makin banika, anapa baabaan mata pati poci banoreng karena kurang muci ke Allah. Bukti
pun apa? Cak saya ngucap alhamdulillah aku leban sambian ada tek derap. Tak derap tak alhamdulillah. Dong makai mari derap tak ingat alhamdulillah. Bangun cak. Bos saya. Bos saya. Kok nanya manongko. Elang alhamdulillah. Ay. Alhamdulillah. Padahal gue leban sambian seteja. Nah, kau tu pabali ke Allah. Contoh. Mbian ni kocak. Sambian macet ratina ba. Mbian langsung kocak. Alhamdulillah. Aru beni sombong roh. Iba beli ke Allah. Seteja na poci. Ketuna Allah. Beni kaula. Kaula ni kasi pasal nikah. Muntak yang karena Allah tak bisa. Jadi pun pada orang moci. Sambian majan sehat ke. Alhamdulillah. Oh tak apa sambian. Sambian majan jeje masih. Alhamdulillah. Pada si merantau ke Jakarta. Andik toko telok. Toko sepak lekor jam roh. Penarian pada seoleh 15 juta. Pada seoleh 20 juta. Pada seoleh sekebik juta. Oleh aku setahun lagi Pajero. Mulai ke topo teda je. Pah ngocak sebelah tetangga nak. Bak nama jen jejai. Bak nama jen gegek. Pah ngocak. Iya bak nak yang tak tahu. Tangotang alu bulu. Eko. Araja ngocak alhamdulillah. Maka tak ngocak alu bulu jadi. Bener. Keruam bian mau ngocak sini kejan tetanggan bah ngocak. Aru warap apa ngocak banyak otang. Aru geng tako iotangi. Eko. Bener. Ada aja ngocak. Pokon jak madal boleh. Pabali ongku ke Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jak madal boleh jono. Pengocak. Jak engkau benar. Wah. Sumbung gini. Allah paling tanda kata. Tanda kata. Kenapa? Karena si kutu sombong namun kita ini apa yang mau disombongkan? Wong semua itu bukan milik kita, semuanya adalah titipan. Betul? Kuleban bian ini ketetepan tapi. Tetepan. Jaring kuleban sambian gak ditobar ada buat tetepan. Apa jangan senetep bila saya kalah boleh. Sesusah tak kok tuli kalah. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta, keluarga, semua itu adalah titipan. Satu saat pasti akan diambil kembali yang dengan yang menitip. Susah nih. Susah. Pahamian bah ngucap. Ketipun apa yang tetepan setero tak tuli kalah. Ikuti tip berikut ini. Apa? Dari melebur tuli petompes dia. Ikuti tip berikut ini. 1. Tanah pergi sekejap kiri. 1. Pahami dalam hati bahwa semua itu bukan milik kita tapi adalah milik Allah. Pahami dalam hati. Kau usah kejacar aja. Sebab benar roh. Jadi umpama muslim makin ujung pidato menurut. Pahami. Hari mundak yang benar Allah saya pakon orang tak kira gonceng muslim. Keng Allah di simako. Wes, pahami. Bunyi keng bola. Buan mak punya unjongan. Wah, jong kok nyaman. Bah. Apa nasi nyaman? Kirakan pelotan apa? Pahami bahwa keng lepakon Allah. Untuk pakon Allah tak habis. Pada sabian yang di toko. Ning bah punya ring melek. Ring melek. Pangucap. Arya mentang toko. Jok tang guru hebat. Tompok gurun jong. Mungkin tak kesokan di benar Allah. Makai sosok atak kira cukup. Tompok gurun kok terus tahu ke gurun. Lepas kelar sabuk biru celeng mulos. Muntah iya ini benar Allah. Betul? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tak bisa mendadak itu dia. Paham? Jadi biar pun toko laris sampai oleh 15 juta sehari. Pahami deg.
Untak keng kesokan Allah, mak pahi pada tenda enak jak tuku benya. Alhamdulillah. Terima? Cocok? Marah, becek dia. Becek. Paham? Mbiar nanti madrasah. Kiai sa keduan madrasah kan toh. Pap murid temennya kerteka kaki mati. Allah. Cengkok beni orang alim. Benengkok beni orang cek ngastetena. Engkok beni orang si cek ahli ibadah. Mak pastang murid ya banyak. Ada mun tak keng kesokan Allah. Tak bisa. Pada benar royan nih kan. Royan nih. Pada benar royan nih. Kan nilai kan banyak yoncam. Ambian kertek lemat. Rujak majelis solawat banyak. Alhamdulillah. Pakulin kok ya. Esep. Aras sangara. Cari berin lah tak ada kini kesakan. Lagi kan? Jadi rasa. Lihat kan. Muntak kini. Ambian. Puteran apa di madrasah. Pah ketemu ringking setong. Sampai terlayu memakin. Ben MC sudah. Apa petel. Siapakah dia? Sudah ya Rasulullah. Dia adalah leer telah para anu ambian bangun cak sapang kok iya mak pahandi anak bintang belajar jangan kok budu naureng. Alhamdulillah kesakelangkong ya Allah ya beribadah iya kolang bintang belajar lakun targa barung tahu mana aja tangan Allah ya ya Asia berem tak bisa kak untuk yakin ya Allah betul wa ma tasyauna illa iyyasha Allah rabbul alamin kalian itu tidak punya kehendak tapi Allah yang punya kehendak boleh ribari aja kering bro nyambi salenan jet nemareh ndara pidato kejabah alhamdulillah salenan nemareh api datu nemari ongku yo operasi. Masuk masake yo operasi ini nemar. Berarti apa yang saya kehendaki itu ternyata harus bertekuk lutut di bawah kehendak Allah. Betul? Mbian mun sadar badengak nikah, abid mbian deretan saya cabut dan nikmat saya beri Allah. Abid. Oh. Pada Abu Allah. Menjak patot saya beri. Yalah, marah boleh. Yang kedua. Setelah kita sadar. Ada penyadaran dalam hati. Pas saya nggak tak langkong. Le online nagerua. Oleh apa ambian? Oleh pese. Oleh jabatan. Pastore angkui ke angkui perjuangan. Maka nikah bekal abid. Apa? Allah punya alasan untuk terus memberikan nikmat kepada kita. Jadi Allah bahasa. Wak lampak ke Holil Yasin. Nah, beri apa boleh kok. Jadi Allah punya alasan gak gue tetap memberikan rezeki sebanyak ke Holil Yasin. Karena ke Holil Yasin apa? Mun ba'a diberi lancar rezeki pah cerai. Kan Allah kan ada bu. Kok tandi alasan beri rezeki boleh kira. Macet teleng ada iri. Mak pah brikeng ada. Jabun ke Holil As'ad. Dari mana? Gabun ke Holil As'ad. Dari mana? Mon minta zoki cocok eka andi orang lambak. Mon secerek lajak minta zoki. Karena mon zoki eka andi orang cerek. Aku napok tompo. Terputar nih gini kak. Tak sampai keluar. Biar nuning ke kolam. Kolam ini. Kolam guru mun beda airnya. Guru mun tak tomane bakal keluar. Gula tanya ke sambian, lekon apa punten? Alhamdulillah, kini kau latang ngerti. Mun leko berarti kini kebun ika bandi keambian, temu dal gatel nama punten. Sakalangkong, kabandi jadi. Kuning dalam ayat kan jelas tentang masalah harta fe itu. Ini kan ingin dalam ayat, gula tak panten.
Tak hafal. Boleh baca. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Falillahi war rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Saya terang lagi gula nikah nih. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kalimat senikah. Harta fe itu, harta fe, rambatan. Kak dito, andin Allah, andin Rasul, andin reng miskin, andin anu kapi-kapi. Apa-apa, mak sorogi bagi. Maleta aleng-leng-leng, din reng soki monon. Jadi, kasokian ni, maleta aleng-leng-leng, din reng soki monon. Selain maletau karasana. Mangkan beda ulama aja bu, tapa na reng soki beni apa sah. Beni apa sah sonat, tapa na reng soki. Tapa na reng soki beni apa sah sonat. Tapi tapa na reng soki lampak gareng tak andi. Kini kata apa na? Paham? Jelas? Demikian yang bisa saya sampaikan melar muka Raja Manfaat. Untuk ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh penceramah muda, kondang, terkenal, ganteng, manis. Beliau adalah Kiai Haji Khalil Yasin. Kepada beliau kami persilahkan. Kata sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula jukan guru pada ajunan Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan SAG. Matta'anallahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah. Ajunan Semulja Kiai Haji Hasan Basri. Ajunan Kiai Haji Ali Wafa. Kiai Hayat, Kiai Haji Maskan, Kiai Fauzi, Kiai Imam, Kiai Samsuki, Kiai Samiuddin, Kiai Haji Khairi, juga tak kaleb Kiai Haji Abdurrahman, Tor Takmir Masjid Baitur Rahman, yang kikak dinto Kiai Muhammad Anwar, Kepala Desa Batopo Tedejah kikak dinto Haji Muhammad Harno, juga tak kaleb Jam'iyah Solawat Ar-Rayyan
Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat baik anggota Jamsil ben seteja saya hadir saat mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ekasokani apolong alengki dalam kabadaan sehat manter sateja sehadir terus paringi kesehatan. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken dalam kabadaan taat semoga paringi istiqomah. Sampai kaula ben ajunan abali ke Allah semoga tetap dalam keadaan bagus, dalam keadaan taat, dalam keadaan nyempa Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto para rabu kaula ben ajunan samoga teka hajat dunia akhirat. Kalaban solawat kak dinto samoga kaula ajunan iaqwa umat. Kalaban solawat kak dinto kaula ajunan manter olia syafaat. Ben insyaallah sate jemangken serok norok de ke acara maulid kak dinto bekal epamulja sareng Allah dari dunia kantos ke akhirat. Apana pamit segak dinto para rabu. Pakna pa asaos mun labedah sampungan de Gusti Kanjeng Nabi ni ka pasti mulja. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti kak dinto nulis kitab Asmana Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Salah satunya di dalam kitab kak dinto tulis sareng Al Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa napa Nabi Muhammad kak dinto mi elahiraki iari Senin, otabe malam Senin. Apa napa mi elahiraki bulan Rabiul Awal, mi tak elahiraki bulan selain. Cepon Imam Suyuti Nabi Muhammad elahiraki iari Senin ben tepak bulan Rabiul Awal kak dinto untuk nunjuaki kamuljaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mak segak dinto para rabu? Karena jak saking Nabi Muhammad kak dinto lahir malam Jumat tentoring topote deje bah ada bu senika. Ya mi tak mulja Nabi Muhammad cak rembing pe malam Jumat. Mun Nabi Muhammad elahiraki bulan Ramadan para rabu. Tentu orang beda seadabu. Ya mi tak bagus Nabi Muhammad cak lahir pe tepat ke bulan Ramadan. Seakan-akan Nabi Muhammad ni kemulja ngampung dek ke malam. Otaba Nabi Muhammad kak dinto aku ngampung dek ke bulan. Punten Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke malam. Nabi Muhammad mulja tak ngampung ke bulan. Mangkana cepun Imam Suyuti epele hari Senin. Mi hari Senin polan dalam seminggu are saya tak andi keistimewaan sama sekali. Are saya tak ada kefokusannya sama sekali ni ke hari Senin. Ben bulan saya tak andi keistimewaan sama sekali ni ke Rabiul Awal. Mangkana Nabi Muhammad epele elahiraki nang malam Senin makle teti tanda Nabi Muhammad mulja beni ngampung ke malam. Tapi justru hari Senin ben malam Senin mulja ngampung dek kemuljaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamun hari Jumat para rabu kita ngelo kina buna. Mun pas sampai rembik malam Jumat tentu pasti beda sebut nikah. Ya mul jejak rembik malam Jumat tak usah nikah. Itu pote ni kan biasa mun bedenak kana rembik pah tepak kanis manis pah debu. Tulia laki riku leku. Masa bi? Iya nak munis manis dia. Tulia laki. Titi saya tak tulia laki ni kuking rembi eng paing bi emnya. Mungkin kan mun bitongan matur kan bedelema. Manis paing pon beki kelebun. Made bicak pon reng penggalan manis paing pon beki kelebun akapi selain coron. Kamu kelebun lagi Pak. Oh aman berarti tak ada. Bede bobo mencer tak ngidinga.
Teko ayam mbak mau dia. Teko bah cabisan kilebun seneku. Pahi papolong keselauan kepi lagi. Bunten tak pernah pergi. Paling nomor rekening le transfer. Coba he papolong sini kau ni papolong bah langka hula kita laku. Lah hula bak tak betian teman. Coba lagi tak laku. Kan sini ke hula benajunan kan. Mun ba sampai nembi kemis manis, nis manis tulian laki di hulaku, tulian laki. Me itu muka. Jadi jong nis manis torai ku tak tulian laki. Sini ke raturan nomor sini ku turun kadang. Bekan kepi, makanya hula sering berdepak ke ajunan. Hula benajunan kan sering ranurai. Makanya rak toraan ni kemun coba je torai. Karena mun torai tekah. Mun bagus tak napa beda PT atau kar beda tamu ya, beda tamu. Tak napa. Beda kaper masuk ke rumah PC. Oleh seminggu pakuntaan di PC, autang. Jadi mun bagus, tenkan kapi gula benajunan saya torai. Gula saya sering ngajarita nih. Gula yang ato sampai makin. Mun bini na ngandung laki na tak oleh mati eolar. Gula sampai makin nyari kita tak makin. Oke, cak kajem pentong kok kemarin. Kenapa? Oke, cak tikus benular ini termasuk hewan seesoropati. Ini bah mun bini dengan dung tak oleh mati. Gula 2016 bini ten gula dak mabera. Gula anyar ngeledek ke situng tempat anyar. Aring kesan dapur, ilum dapur ni ke ilum lumari pah beda olar kabur manik ya, kabur ni kini. Jadi gula kalau sangat malam nyari kaju keluar. Atau mau bentar tangke. Apa lil? Nyari kaju. Beda apa? Dapur beda olar. Lah cak pati bini nak kakek bulan ngandung. Jawab bi gula. Iya cak pati olar aja. Mak lek engkau saya pati bi olar aja. Rekin tang bini apa janda abi orang ni. Apa kayak ngikenti yang ngarah aku ni. Cak gelak dok di kuna marina. Kau ingat dah bener. Lah cak pati bin kakek ngandung. Teti esro dan teh anak kuda keluar ke rumah le teti jatem tangan anak dia. Bi gule ke belo, kula mun bini ngandung esoro nyari olar keluar tak nyari alako. Keng mun olar masuk ke rumah tak ada saporan. Karena bi rengkonak pesen olar manti ni ke anjelan malam. Mun olar anjelan siang kesebeni olar manti. Tekku bi ajunan. Olar kan dilisan pasti siang mun malam tak kira anjelan. Olar aing pasti siang mun malam tak anjelan. Olar sabah ni kan kerongan le tak ngike. Ni ke siang mun malam tak anjelan. Mun anjelan malam ni pasti olar mati. Si nomor 2 cek pun orang konak. Torana cetak ke. Olar ni kemun mati cetak ke pepe. Lacing pepe. Ki kobra pepe. Kabr pepe. Lemun olar si cetak ke bungkol juga buk. Nah. Tidak ada pesan nikah lagi. Teti Nabi Muhammad gak dinto pada Rabu. Me lahiraki hari Senin. Me pele bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni ke bulan dalam setahun. Saya tak ada keistimewaan sama sekali. Cik pun Imam Suyuti. Makanya pele teti bulan lahir Nabi Muhammad. Sehingga ke kula benajunan gak dinto makle. Padang Nabi Muhammad mulja benikeng ngampong dak ke barang lain. Justru selain gak dinto teti mulja. Gara-gara akad teng de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bahasa bareng selain para Rabu. Beda situng ulama asmana As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ni kan nulis kitabnya mana kitab apa? Mithaluna Alis Syarif. Sandal keng sandal lah Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto sampai ngagungi keutamaan luar biasa. Sandal trompak. Mana bicara pun orang apa sah astete. Cek pun Bangkalan. Tak oning mana bisa menepan apa? Oh tetean. Katetian. Oh katetian. Bangkalan ni ke astete. Soalnya Bangkalan ben sumenep nikah. Beda sedek pa. Beda sebek lain. Contoh. Bangkalan kak dinto bau. Mun ngandung bau, sumenep ubawun. Oke.
Cepon ring Sumenep mun dadi tolos. Bengkalan mun tolos abit tae cokor. Oke. Jadi Bengkalan ini kata andi bahasa tolos tak andi, bahasa sial. Sialnya kata andi ke Bengkalan. Makanya gula ketika debat ke Sumenep, abu gula sial kiai. Mak sial yang gula. Oke, cak dengan lain. Wah, bodi secung di benian. Ntar kata lah, gula bayang ke jajan. Tore sambil cel kocel. Pada remak ajal kocel yang gula. Gula tak kok salah, kakan tak kok lopot. Bawa ke mobil tak kok gelero. Gula tanya, kenapa cel kocel? Ku gengku ke? Apa muni Bengkalan muni kocel ni ke beni jajan. Saya aku bayi jajan. Kingki cak dengan lain bahasa, Makanya gula tanya tak kok gelero. Jadi pada naban ada ngeroma kasah mun Bengkalan teben. Makanya kan tuh cepon tepon. Cepon orang Bengkalan mun atanya laki apa bini berubah. Ternyata Sumenep parobah. Jadi beda tak pada. Astete pon katetean. Pon katetean. Bengkalan mun katetean ini kan targa geledek ruang. Kan ki tetean ini ke Bengkalan geledek. Jadi mun katetean berarti alonca nih kebunuh diri berarti. Astete, otak pun norok bahasa Sumenep dan gula. Astete na ajunan kusti kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara kak dinto beda sambungan dak Nabi Muhammad kak dinto mulja para rabu. Makanya ketika ulama anyataki bahwa orang sengaduk ke Allah dalam keberadaan kita setan ini kepada dua. Situng kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham. Ini kepada ngaduk ke Allah dalam keberadaan kita setan. Cuman bidanah. Nabi Muhammad ngaduk ke Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj nikah ruhan wa jasadan. Nabi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham apa jeung sunnat samarina Isa lastari sebelum sopu ronah yang ka ngaduk da Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asy-Syaikh Ibrahim ibn Adham saya ngaduk ronah maloloh. Nabi Muhammad nikah ruhan wa jasadan wa sandalan. Roh jasad Astetina Nabi Muhammad ni bengaduk. Makanya istimewa. Nabi Musa beda itu di Sina, Gunung Sinai. Allah ni ada buah langsung dekat Nabi Musa. Allah ada buah. Inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, sengkok je panggilan kakek. Fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sandal kakek jadi di tempat suci. Ni kecaya pun ulama padahal Allah ni cuma ada buah secara langsung dekat Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ngaduk da Allah ketika Isra wal Mi'raj pada Rabu. Kak dinto astetena katetena keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kata ibu kak iki ngaduk da Allah Subhanahu wa taala. Makanya As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ni ka adabu saking dari mulja napa-napa asampung da Gusti Kanjeng Nabi sampai samangken KTT enak Gusti Kanjeng Nabi ini kemun sampai kember KTT enak Gusti Kanjeng Nabi sabe isitung Roma ajunan Roma nak kelemah pas edalem beda kember KTT enak ajunan Gusti Kanjeng Nabi maka jepun ulama situng Roma ni ka bi Allah bekal epa aman bi Allah epa aman kalaban baro kana kember KTT enak ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah balik Allah kapi. Saking dari muljana perkara saya sampung dak ke Nabi Muhammad. Roma saya dalam bedekem perkata enda Gusti Kanjeng Nabi tak kira masuk seher. Saya nomor dua tak kira masuk maling. Kor kunci lah benga. Mon kadung masuk Nabi maling makila kunci pakun raceng. Bener. Mon kadung masuk na maling apa tak bisa. Pakun iki bekoceng iki bebi maling. Jangan nyebutnya, mandi kayak syuting, kemudian dia panggil. Peringatkan dia maling. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya sani ketika nabeng ni kalai kunci bi ajunan. Edon beda kempera. Kata tena ajunan Gusti Kanjeng Nabi, maka maling ni kasih masuk Nabi Allah. Mungkin pah pangantok pah beli boleh, mungkin racun pah cecer sini kele. Kalaban barokana kempera kata tena ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak bisa segak dinto pada Rabu. Saking dari mulja na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sehingga pak saus ketika sampung ke Nabi Muhammad kak dinto bekal mulja
Mun sandal saos kak dinto teti mulja para rabu. Mun are saos teti mulja. Mun bulan saos teti mulja. Maka kaulah bena ajunan umat Nabi Muhammad. Saya sampung dek ke Nabi Muhammad. Salalakarlah umat Nabi Muhammad. Pakai amolotan ketimangken asampung dek ke Nabi Muhammad. Cek kobatir ajunan setuju bekal selamat. Itunya bekal ibadah hajat. I akhirat bekal tak yeting dek ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya guleman gak diman medepak mulai dibering. Mun bisa saya ngajak sampai tak amolotan. Meskipun caranya itu dengan cara gotong royong. Artinya tak amolotan beng sebeng. Karena kan molotan ini macam-macam. Mana bicompok gula ini ke amolotan 3 bulan. Sapar molot rasol. Karena anggota uncengan 170. Jadi mun sehari ka uncengan 5 kali. Sebulan ning to seket koren. Akhirnya 3 bulan. Inyuates ni ka amolotan isabak tanggal 12. Ing serentak tiap Roma amolotan. Jadi ka uncengan mulai 10 sampai isa. Ngale. Berkat oleh Pak Sak. Oke. Umpamai kak dinto sebab ke masjid ke dimangken. Sepenting gula benajunan tidak sampai tak rok noro dek kemolotan. Karena kalau ben molotan kak dinto gula benajunan bekal muljah para rabu. Pak nah pak saus saya sampung dek ke Nabi Muhammad. Maka kak dinto bekal tetilan-tilan kau leben ajunan teka hajat. Muljah dari tunyak kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma. Pastori cing-pencingan gula benajunan. Antara umat lamba ben umat Nabi Muhammad. Lamba kak dinto para rabu umat-umat selain. Ibadah negak dinto malarat. Bada istilah Pasa Idris. Benari apa sah? Tak ambu sekali. Bada istilah Pasa Daud. Saari apa sah? Saari ambu. Saari apa sah? Saari ambu. Coba umat Nabi Muhammad. Dak remah pasana. Umat Nabi Muhammad kak dinto pasana. Sebulan apa sah? 11 bulan kak dinto tak apa sah. Leres. Sanikah kaki agrunggung panapasa. Amun di Bengkalan. Tak iya kak kurang 5 hari aki pasan. Tak iya le. Engkau mun nasi nomor telok. Rokok saya ketela kak ada. Ibang kalan. Harap tubuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umat lamba gak dinto ibadah na malarat. Umat Nabi Musa gak dinto abajang sehari semalam. Seket kalih. Tiap situng bajang ikan cer situng. Topote ni ka abajang ning 5 kalih. King tiap situng bajang ikan cer 10. Sehingga umat Nabi Musa seabajeng 50 kali. Capok bi umat Nabi Muhammad seabajeng 5 kali secara kenceran. Nih ke dalam mutlak. Mun seabajeng ngangkui siwak. Tambahi 70 kebagusan. Kamu seabajeng bujang. Mun seabajeng andik bini. Tambahi 70 kebagusan boleh. Nih kamu bini situng. Mun bini na 2. Ya kali aki TV. Napa boleh sampai 4. Insya Allah bersama ke kacan. Nabi saja bagi bini gula bini kitab tak edik ke boleh pejung memastikan gula pejung nak gedeng bahaya kok. Gula ke boleh. Ya suara ku berdiri jualan gedeng lek tikal tak apa jung nak tak kira ojen kok. Ya gula menrok pengajian ke boleh. Ibu-ibu laki-laki menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam. Sampian setuju apa tidak? Nyampit setuju. Sepenting benih laki gula. Jadi mending orang Eropa gemeding bentibi Eropa jadi guli. Bener. Sampian berarti tak ndak mun laki na sampian abini boleh. Tak setuju mun ring laki abini 2. Pengumuman masyarakat Jamsil. Mun sampean tak setuju ring laki abini 2. Tak langkong. Mun laki na orang cek pun telpon. Siapa pak je sampun nelponan. Kalau kadang ni boleh bagi alam. Cek bening. Kok senilpun cek selaki nelpon ke ada. Cek lah jenih. Jadi mun selaki nelpon ke sampean tu. Pakasar bahasa nah. Beres lek. Beres bilang kok sekilo. Jam dan telepon bahagian Malaysia. Beres le. Kamu lama. Aku kangen tau. Bahagian Malaysia ada iya. Celak ngalah ember kak. Kaki andi bini andi anak tu sanil pun kok. Iya lek kok magi andi bini acelak sampai akacah. Ngalah odeng ilum peteh. Mun melak padang imatah. Keng mun metum beda iyate. Jawab bimbian. Sepora kak. Melekengan ke pasar lempung. Pamulin ale bete tian. Tak nyaman andik lagi ngempung. Benarin atik dentean. Aku pak. Sarung apa saya buka? Allahumma sholli ala Muhammad.
Insaf gula makan. Gula anak baik-baik. Ini lihat edung. Kula cek bunga namun sampean pahngit cekapi. Malah beda cerita saya acara melang tak itu kemarin. Emang gua pikirin. Sorry ya. Yang gua lagu ngarai syuting. Cak gula tak lebay lah nabuk. Au ba makan lah nagula. Ya kok. Mari. Lihat setengah jam pun. Berapa? Lecak saya atas ribu. Iya les maksudnya. Iya mun saya baba. Mi ngerti kaki bu. Aja cara mada iya boy. Apa mbak? Pon. Jadi umat Nabi Muhammad gak itu tak pada dengan umat-umat lamba. Itunya lain barang Abu. Sataja umat-umat lamba ni kekapan lakona maksiat adab langsung turun. Kak dimma umat Nabi Muhammad saya langsung iadab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Umat Nabi Muhammad ni kemake ala putusa tak kira langsung seksa. Ada seksa turun ketika Nabi Muhammad kita seta bahkan Nabi Muhammad seta tak kira seksa. Selama kau leben ajunan ki kelem minta sapo ada kuste. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dengan kajian-kajian kita fikih pada Rabu, syar'un min qablina, syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad lamba. Ni kemun bade kalampi bah mutanajjis tepani najis. Ni kalambek ni kata bisa esocek kalaben aing. Tak bisa socek kalaben aing. Ni kutu ketok, kutu buang. Sementara umat Nabi Muhammad kak dinto pada Rabu napa boleh najis biasa sampai najis mughalladhah, najis sepate benceleng ni kebeda cara untuk esocek. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ni kebeda sicung kembangan boleh salah situ mendapat nang mazhab Imam Abu Hanifah. Tak usah komba. Bah beda kalam pi kemiin koceng, pah cumur kapan saare. Kapan elang bau gara-gara jemur ni ampun socce pun. Ni ke umat Nabi Muhammad saking dari kempangah. Tak pada ben umat-umat lamba. Itunya kau leben ajunan lain. Lain gara-gara akateng de ajunan kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2. Umat Nabi Muhammad kak dirto lain ketika masuk ke dalam kubur. Orang-orang zaman sebelum umat Nabi Muhammad seta kak dinto bah ngibetusah. Tusa kak dinto pada Rabu tak bisa minta kisah rabi orang lain. Kencerna orang banyak tak bisa ekonomi kenceran di seodi. Makanya Allah jawab dalam Al-Quran, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Lambak suhub Nabi Musa, suhub Nabi Ibrahim. Tak bisa nerima kenceran kecuali ala kutibi. Bentak bisa nangkung tu sana orang lain. Sementara umat Nabi Muhammad. Sahabat Ibn Abbas adabu. Kau leben ajunan umat Nabi Muhammad. Kenceran ni kebisa yang pongaki. Buktena. Allah adabu dalam Al-Quran. Walladina amanu wattaba'athum dhurriyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dhurriyatahum. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Bahwa ketika nak foto norok dalam panah orang sepo, maka kemudian makin nak foto ni kata depak kata cerita orang sepo, nak foto ni ke swarga nak masuk ke swarga nak orang sepo, ngampung kencerna orang sepo, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ken orang sepo ni kamake yampungi kencerna bi nak foto kak dinto tak luang make cecek kencerna. Kak dinto cek pun sahabat Ibn Abbas nunjukaki bahwa untuk umat Nabi Muhammad kenceran bisa yampungaki dek ke orang lah. Makanya kartu kan beda tahlil, beda ngirim yasin kan ki. Beda khutmil Quran. Malam ni kanto matur ni kebenih kalau orang sepo. Nak anak kini umur 3 tahun, tahlil petong hari petong malam. Bener. Tatang kena tegatannya. Jami tahlil sampai petong hari petong malam kak. Jangan angka kita andi tusa. Nyampit babang. Tina congking lepo deh. Tangan tak kirim minta sangkolan. Foto-foto kesati ya biko. Saya mati umur 3 tahun. Tandi tusa.
Saya tahlil umur saya ketu sana agu janggu. Pahitanian astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li ahlil kubur. Cang malaikat tabarab oi tabalik. Jadi kan nyaman orang banyak tu sana anyo nak kisah pora orang cerita andi tu. Tapi tentak napa nih kan? Mana bicara pun Imam Ibnu Hajar wad du'a bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Bajik makita andi tu sah. Imin tak kisah pora bi sebanyak tu sana. Tak terbalik pun tanjapun Imam Ibnu Hajar karena nyuona kisah pora ni kebeniko tu andi tu sah. Tapi faidana istighfar ni ke untuk mata kita rajab. Akati kanjeng Nabi Muhammad dalam sehari semalam tak orang mau istighfar satu sekali. Padahal Nabi Muhammad tak andi tu sekali. Persis benreng tokote. Tu sana tak orang di satu sekali. Alhamdulillah tak cama sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nongko jika kejepang pendong ngarayu. Hahaha kok. Cek lagi kayak ni lah tawarin lagi genteng kakek. Engkau andi bini le. Emang kamu kira aku laki-laki murah? Ha? Wah. Nomor telok kalau ben akad tengke Nabi Muhammad. Kau deben ajunan budian epa lain. Akhirat para rabu. Sateja kita ada eki babi Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad epa keluar ke ada mahsyar kalaban syafaatul uzma. Bahkan pun ulama saking dari muljana Nabi Muhammad mahsyar ni kemudian napa-napa oleh se-Islam tak ulia syafaat Nabi Muhammad sampai se-kafir kor umat Nabi Muhammad meskipun nikah umatud dakwah kafir nikah nyapo oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah saking muljana Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad dia kenapa boleh Islam orang topot ini kata selamat para rabu. Sekafir ni syafaat tibi Nabi Muhammad. Ketika imahsar eba bolong, sateja merusani kemello pello nangalkal para rabu. Orang kafir nantang ke Allah. Allahumma aghithna hatta ilan nar. Ya Allah, pak keluar aki gula. Sebenting keluar dari mahsar. Sebab neraka nomor berempat abai. Neraka yang ku celep ngara. Ya maklum orang lo teman tahu neraka tahu na panas mahsar. Ku udah sering berdepak setiap pengajian. Di kulli da asyaddu da penyakit dia pasti ikhlas sepaling saking penyakit. Orang mun teh pun kayak cetak pangucap. Ya Allah, haram mun kayak cetak yang tak kuat. Mun teh pun kayak cetak haram manguk sakit alain ku. Pecah cetak dia. Iya cak teh pun kayak cetak. Kalau ku na beres kayak cetak pahau ber kayak gigi. Jak semalam. Haram mun kayak gigi nak kuat dengar. Ya mun kayak cetak bisa ngakan. Akhirnya yang kakek bukan. Mana pun terkau bukan. Jangan mau kayak gini. Harap bangun asa kayak lain. Iya cak tempo kayak gigi. Angok sakit lain. Kapan leku bi Allah epa beres kayak gigi. Pah au ber kayak ate. Kapan sakit ate bah ngucap. Apakah ini siksa? Bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa hanya soal cinta. Teri-teria komi. Ya wis tak korlai beri make cok koncong. Ngelanjut bae ngak tang bin ni kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kafir ni kanantang sebenting benih mahsyar ya Allah dan kula tak kuat kepelongalkal neraka nomor berempat boy. Saking dari tak kuat tak para rabu. Setuju manusia posang minta syafaat ke Nabi Adam tak bisa, minta syafaat ke Nabi Nuh tak bisa, Nabi Musa tak bisa, Nabi Muhammad kak dinto adente haud itulah ke ke Nabi Muhammad dalam keberadaan ke sambil misem membecek salendang cek pun ulama sambil apuk-puk dak kada dina apa ada bu analah al-yaum sengkok senolong setia. Maka setuju umat Nabi Muhammad baik ummatul dakwah lebih-lebih ummatul ijabah baik sekafir lebih-lebih se-Islam. Penting umat Nabi Muhammad epa keluar dari mahsyar Nabi Muhammad ibadat ke mizan ni kesaja pun ulama
saking dari aku dengan Nabi Muhammad nang syafaatul uzma beni cuma Islam saya kafir di mahsyar yang kes eki bekamizan untuk etempeng amalah keng sampun ada pak kamizan para rabu cuma Islam saya selamat saya kafir etina aki sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad manter tepak kaula ajunan saya ibuk tidak ke surga amin Allahumma manter pada tetilan cedan selamat kapi amin Allahumma pokong napa asaus mun lebede sambungan ke Nabi Muhammad mun lebede kai ke Nabi Muhammad kak dinto bakal mulja mangkana cak kubatir sepenting kula benajunan lebih makin bulan mulja bulan molot nih kak bede molot tane kak di mun bisa entar tore entar mun bisa hadir tore hadir para rabu manter tetiya hujjah bahwa kau leben ajunan kak dinto cinta ke Nabi Muhammad manter masuk agak debu anta ma'aman ahbabtah bekal epa polong ben seekele buri amin Allahumma amin on terakhir mak lepat dong. Oh ya wis benih terakhir. Saya ngadek ya. Dan gula anu ya. Saya jalan saya masuk ke Compo kak desa ya. 3 kilo ni ada masjid sekali. Jadi orang ini kan Jumat 2 kilo, 3 kilo. Jadi dan gula bangun masjid. Antara di luar ke Compo rencana bangun masjid. Tanah lestari ngubengin. Tapi untuk pembangunannya kak Dinto ki proses semakin. Manabi ajunan kasukan nyumbang dan gula macam kerdus bang tempo nabinya orang makin nih kak. Kasukan nyumbang kala tasah ikat na irreb 2006 panganyol ako gilero saya bakal keluar kemarin nyon tolong panitia kerdus atau plastik tak apa-apa kaniat ajunan semasang dekik ke plastik atau ke kerdus nih kaniat kebay sodako bener bener bangasapon ajunan seampun sekte kulit sambil macam solawat nyon tolong saya budi pacilin lagi cukan plastik tak apa-apa nyereng sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi fiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi man ra'a wajhaka man ra'a حوضك صافي
wirduna yauman sallallahu alaihi sallallahu alaihi ma ra'ayna al-insan ma ra'ayna al-insan wal ghamama qad sallallahu alaika sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur sakalangkong sedaja sampun nyumbang samoga ada tilan jalan kaula ajunan teka hajat dunia akhirat. Ben kaniat ajunan sampun nyumbang kaniat kewe sedekah naring sepona ajunan sampun sedah sehingga dadi ganjaran Syekh Akili tak kepeka keluarga ajunan sampun tinggal umur. Sekak dintos ibu saya pada Pak kurang lebih nanya un sapora setelah betus epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.